Da li ste već probali lovorov list za kašalj? Ukoliko do sada niste probali fantastične čajeve i sirupe na bazi lovorovog lista, vrijeme je da upoznate sve prednosti ove biljke. Suhi i dugotrajni kašalj u ovom periodu godine je veoma čest kod brojnih ljudi. Razni sirupi, sprejevi i tablete mogu ga na kratko zaustaviti, ali za trajno sprečavanje kašlja možete potražiti prirodni lijek u vašoj kuhinji – lovorov list. Listovi lovora su vrlo aromatičnog, ljutog i gorkog okusa. Zbog toga se često koriste i u prehrani kao začin. Bilo da se radi o bronhitisu, prehladi ili nekom drugom uzroku kašlja, čaj ili sirup od ove biljke veoma brzo umiruje respiratorne organe, a kašalj nestaje bez uzimanja bilo kakvih lijekova. Lovorov list sadrži veliki spektar vrijednih nutritivnih elemenata, bogat je mineralima i vitaminima poput kalijuma, cinka, magnezijuma, selena, gvožđa, vitamina A, vitamina C i B. Priprema ovog toplog čaja je veoma jednostavna. Listove lovora isjeckajte na sitne komade, prelijte vrelom vodom i ostavite da odstoji minimum 10 minuta. Nakon toga procijedite čaj i po želji možete dodati sok od jednog limuna, med ili steviju. Za čaj od lovora potrebno vam je 3 svježa ili suva lista i 2,5 decilitra vode. Mali savjet: limunov sok nikad ne stavljati u vrući čaj. Vrućina ubija C vitamin. Čaj ostaviti da se malo ohladi i tek onda staviti sok. Navedeni čaj možete konzumirati više puta u toku dana, radi boljeg efekta. Nakon konzumiranja jednog čaja osjetit ćete vidno olakšanje, a kašalj će se smiriti. Posebno pomaže kod akutnih problema sa bronhitisom, osobama koji su pušači ili kod sezonskih virusa. Do sada nisu zabilježena neželjena dejstva ove biljke po naše zdravlje. Bilo da konzumirate čaj, sirup ili se inhalirate lovorovim listom, ne može vam se desiti neželjeni efekat u smislu trovanja. Naučno je dokazano da list lovora ne sadrži toksične elemente koji mogu izazvati nuspojave u organizmu. Veoma je ljekovit i preporučuje se svim odraslima kao i djeci za jačanje metabolizma, imuniteta i umirenje kašlja. Bićete oduševljeni efektom lovorovog lista za kašalj. I ovu biljku više nećete posmatrati kao začin jelu, već i kao lijek za mnoge tegobe. Ukoliko vam se svidi ovaj video, u znak podrške ostavite like ili se pretplatite na naš kanal. Veliki pozdrav do sljedećeg videa.